Welkom by Klein TV. Vandag gaan ons die alfabet leer in Afrikaans. A is vir appel. A, A, A. B is vir bal. B, B, B. K is vir coke. K, K, K. D is vir deur. D, D, D. E is vir emmer. E, E, E. F is vir fiets. F, F, F. G is vir glas. G, G, G. H is vir hand. H, H, H. I is vir ink. I, I, I. J is vir jas. J, J, J. K is vir kat. K, K, K. L is vir lig. L, L, L. M is vir mat. M, M, M. N is vir net. N, N, N. O is vir os. O, O, O. P is vir pot. P, P, P. K is vir queenie. K, K, K. R is vir ring. R, R, R. S is vir slang. S, S, S. T is vir tak. T, T, T. In bus. Ek val op my rug, dan sê ek F is vir vis. F, F, F. W is vir wurm. W, W, W. X is vir ekstrale. X, X, X. Y is vir ys. Y, Y. Z is vir zebra. Z, Z, Z. Ek hoop om julle volgende keer te sien. Totsiens!